Mana kapan hiben kelong nai akor teman kepuhin lo alang liban ke si impator ke hai alang liban pusname dadak asik the thene ulong alang li asabak pusname apras kacing thomasi chori gelo alang li holo baratum si impator pidi khas okena badang lo alang li holo si impator ke hai lapen pras kelong ahe puglo kadang dari cerita bisa ada tu. Pagi kerja pati alam thi. Raman mas tu dah. Banyak cuma price senang lagi kemarin tu masih lagi. Tapi pas tinta price senang. Price apa kamu tu berarti? Silung. Deh. Mesin pencun pon lo. Apa cepet pon lo bangke ahin pen ke bangke. Nak ketong nunta tu lo. Jom motel langsung ahin pen ke. Pas kacau pati lo. Ang bahau juri abi pen si cun pon lo. Lapen first price second price sob ang ton kiti lutang kisu oi pin cingcek abi pin juri si ang ta cun lo. Masih pun cun lo. Ante pini labang so kacau pati pon alam nama thang jungjung pen to kacau pati pon mah. Labang ke mana jungjung pen segi pon lo. Mana ali do ni dable mana isi ni tumlong mana apurti ason kibi so lo mana tong ladak. Juga biasalah kapaklang pon lo khas jogi mili jori meseta thang kisu oi pin cun pon lo. Semena jungjung masih segi pon lo lagi. Nanti labang so kacau pati kibi pon along. Price bang kon an kibi pon. Pas price bang itu pas cecak bang ke 20 pulo masih mulai dah bang kom hek lo masih price bang pas untuk lo itu lah price bang lenggo so lebih on 20 pulo price bang pas untuk celo bang ko na bang pusin yang cepat dong bang an mana pilih cepat bang korang hinian be nanti lason thak mo lang prang ke bang jilang ni sita lason ka cepat bipon thua lang ma wala nitum non munang klang acik lo 15 tarik ne 20 tarik lo aku masam long bituji bang ke hala bang ke hitung jong se arling 20 te 1,50,000 bak biji 1,00,000 bak biji la se ala sur bang se